Poštovani gledalci, dobrodošli u novo izdanje emisije Razgovor. Moj gost, profesor dr. Enver Hasani, bivši predsjednik Ustavnog suda Kosova. Gospodine Hasani, hvala vam što ste došli u studiju RTK2. Hvala i vama na pozivu, drago mi je što sam sa vama. Evo, recite nam, u javnosti se govori o tome da je jedna organizacija iz Nemačke, u pitanju je Nemačka fondacija Friedrich Ebert, da je napisala statut zajednice srpskih opština. Pa otkud to da ga sastavlja jedna nemačka fondacija i da li je to po onome što je dogovoreno u Briselu u dijalogu Prištine i Beograda? Ne, apsolutno nije to po dogovoru. A pitanje je baš pravo u smislu kako može građansko društvo da preuzima ustavne odgovornosti ustavnih organa vlasti. To je osnovno pitanje svugdje i oni koji su bili teoretičari ili tvorci ili ideatori koncepta i o otvorenom društvu, oni su to naprotiv uvidjeli to da se treba stvoriti neko građansko društvo koje će biti naspram vlasti, politički vlasti, a ne obrnuto, da oni igraju ulogu vlasti ili da potpomognu vlastima dotične države ili dotičnog društva da vlada. Tu ima jedna tendencija, ja sam i ranije na albanskim medijama rekao da je to pogrešno, da se ustavna ovlašćenja vlade koja je jedina odgovorna za stvaranje i izvršavanje spoljne politike i zakona prenesu na građansko društvo, bez obzira koju ekspertizu oni imaju, taj deo društva što se zove civilno društvo, građansko društvo. Jer time se na kraju krajeva, osim što se preuzimaju vlasti iz ustavnih organa i ustavna ovlašćenja, tu se i delegitimišu kad se gleda u striktno, ne samo pravnom i u političkom smislu, delegitimiše se vlada kao akter, jer na kraju krajeva implementacija tog budućeg statuta ili koncepta ili institucije ili bilo zovete kako hoćete, je pitanje vlade i političke snaga ovog društva. Tako da je to, mislim, da ne samo ova vlada i kasnije vlade i ranije vlade su zakasnile su sa nacrtom statuta i odluke o osnivanju zajednice prema ono što je rečeno u zadnjoj odluci u presudi Ustavnog suda. I što više se to odlaže, to je gore za Kosovo i za politički imidž i karijeru, ako hoćete, aktera koji na jedan ili drugi način sabotiraju stvaranje asocijacije. U pitanju sad ima jedna okolnost što je olakšavajuća, je da se stvorilo jedno mnijenje na Kosovu i u politici i van nje, da više nije u pitanju da li da se stvara. U pitanju je kako i koje će biti ingerencije, ovlašćenja te asocijacije, da li će to biti zajednica ili asocijacija još je, jer to u originalnom ugovoru između Kosova i Srbije od 2011. ide sa povlakom asocijacija zajednica. Tako da te stvari treba kosovska strana, jer ona je preuzela tu obavezu, da izađe u susret toj obavezi, a ne samo što odugovlači i da sabotira, jer to košta euroatlantskoj perspektivi zemlje. Tako da u tom smislu ja mislim
mislim da i Erber Stiftung Association i ostali segmenti građanskog društva Kosova trebaju da vrše pritisak u smislu stvaranja klime, povoljnije klime za tako nešto, a ne sami da sastave nacrte koji bi poslije bili u javnosti i onda, eto, slažemo se, cijelo građansko društvo, civilno društvo Kosova, pretpostavimo da se slaže, na primjer. Bez obzira, jer taj nacrt nisam još video. Ali u pitanju ko će to da glasa na kraju krajeva, kako će to će vlada da, ako ima statut, odredbe koje mogu da utiču na ustav, jer ja apsolutno po mom dubokom uverenju to ne može bez da se menja ustav. Jer to su ovlašćenja koje se traže. Ja pričam po onom drugom nacrtu koji je ista asocijacija građanskog društva sačinila. Te su ovlašćenja nečija. To treba da se od nekog iz ili opština, srpskih opština, ili opština sa srpskim većinskim stanovništvom ili od centralne vlasti, što je i tako bilo. Ja sam siguran, sudeći po ranijem nacrtu, da se tu radi i u ustavnom prevrtu što se tiče nekih ovlašćenja centralnih organa vlasti. Tako da ova su pitanja, po mom dubokom uverenju, koje se tiču isključivo politike. Dobro, recite mi, pomenuli ste da Kosovo odlaže da uradi nacrt. Da li to znači da je neko rešio da presavio tabak i da uzme stvari u svoje ruke i da napravi nacrt, pa da ponudi jednoj i drugoj strani i da kaže, evo, mi imamo predlog za rješenje, a vi se sada dobro, ali nije, to može i tako da bude. Ili može i da ispadne tako. Ja to ne isključujem. Ali problem je da to nije u pravu, da to nije u redu u stvari. Jer ko pita više pravo? Jer problem je da se tačno definiše šta je pravo po ovom pitanju. Ali nije u redu jer to je amnestiraš ti organe koji su dobili glasove građana da vladaju i u okviru tih glasova i tog vladanja jeste i predlog izvršenja unutrašnje spoljne politike ove zemlje. Tako da oni trebaju da uzimaju tu odgovornost i da kaže, evo vidite, vlada je na odluci toj, na osnovu te i te odluke na toj i toj sednici odlučila da plati neku stranu organizaciju, ekspertizu, jer to je sasvim legitimno. Ali to treba vlada da uradi, niko drugi. Nema pravo da sačini, jer jasno kao suze u međunarodnoj obavezi Kosova i Srbije od 2011. da to odlukom vlade ili pravnim aktom vlade stupa u snagu ta asocijacija. Ja više volim jer to je prvi naslov asocijacija, pa onda ide zajedno. Tako da to treba da čine ovlašćeni ustavni organi, ne da dozvole da delegitimišu sebe i politički i ustavno. Dobro, gospodine Hasani, zašto je Kosovo pristalo na zajednicu srpskih opština koje sada, ili asocijaciju, kako kažete, koji sada protiv toga aktuelna vlada se jasno, dakle, je rekla da ne ide u obzir da se formira nešto što je na etničkom principu, nešto što nije multietničko, dakle, a zajednica srpskih opština je u samom nazivu neka organizacija koja je etnička. Vidite, sad tu ima razlike. Prvi sporazum od 2011. i drugi koji je efektivno poništen od strane suda, Ustavnog suda, ima razlike jer zadnji nacrt ili taj sporazum koji je poništen od strane suda
ima inklinaciju da više ide kao po etničkom principu, u smislu da je to zajednica, da će to da bude zajednica srpskih opština. U stvari, ideja, ja ne pričam ono što su jer nisam bio u toku, jer tad sam bio predsjednik Ustavnog suda i da sam teo nisam imao pravo da se mešam u te stvari, ali taj sporazum je bio objekat ustavne kontrole kod nas kad sam ja bio predsjednik i znam ga na pamet. Dobro. Taj sporazum ne priča o zajednici srpske opštine, nego priča zajednica opština sa srpskim većinskim stanovništvom. Razumete? Da. Sad to je jasno. I ta ustavna obaveza se odnosi na taj sporazum, a ne na iz 2015. Onaj sporazum, mi kažemo pravnim terminima implementujuća legislacija. Znači, norma od 2015. je imala za cilj da implementira prvobitni sporazum iz 2011. Tako da, efektivno to je poništen, kao što sam rekao, ali u obrazloženju suda koji ima pravni karakter ustavne norme, za šta su obavezni svi akteri politički i institucionalni ove države, treba da uzimaju u obzir prilikom sastavljanja nacrta novog statuta asocijacije. Tako da ja mislim da je to igranjem reči, u stvari, neće biti monoetnička i tako dalje. Nikad ideja nije bila prvobitna ideja, što je na snazi, da se stvara zajednica po etničkoj osnovi samo, nego sa većinskim. To znači, jer i tamo i piše da, znači, u prvobitnom sporazumu kaže da će da bude sa organima kao što je nalik na postojeću asocijaciji opština Kosova, znači gde su svi, uključujući i Srba. Ali, ako je to tako, onda će i etnička struktura i etničko predstavljanje u toj asocijaciji ili zajednici, sad zavisi kakva će biti politička odluka i sadržina te odluke, to će da se stvara u smislu da neće biti isključiva po etničkoj osnovi. Neće. Jer ne može, i Ustavni sud je to rekao, i Ustav je jasan, ne može nijedna zajednica da predstavlja drugu. Mi smo takozvana ustavna konsocijacionalna demokratija. Vi ste videli kad su hteli Bošnjaci da preuzimaju glasove i legitimitet postojeće partije Bošnjaka na Kosovu. To znači da je to je politički angažman, ono što vidimo od strane vlade, da u smislu prodaje to, jer najveći je problem za ovu vladu kako sad da proguta ono što je do jučer bilo okvalifikovano kao nešto što je a priori protivustavno. To može i tako da bude. Ili da ispadne tako, ali problem je treba da se vidi sadržina. Uvek je sadržina problem. Nije sama po sebi asocijacija ili zajednica protivustavna, nego je sastav i sadržina ovlašćenja koje će imati ta asocijacija. A to je lako da se identificira, jer Ustavni sud je do tančine analizirao prvobitni ugovor i drugi. Suština je u tome, ovo što ste sada rekli, ono što je protivustavno ne može da se sprovede, a sada dolazimo do pitanja da li treba menjati Ustav ili menjati sadržaj dogovora. Šta je izvesnije po vašem pitanju? Po vašem mišljenju, da bi se sprovelo? Da bi se sprovelo kako treba, ja mislim to je najbolje da to bude u okviru sveobuhvatnog i konačnog sporazuma. Namerno kažem sveobuhvatnog i konačnog. I da tu bude i deo, i da se tu u glavi svi
ne samo sporazum o zajednici srpskih opština ili opština sa srpskim ili asocijacija, ali sve ugovori da se uglave u jedan sveobuhvatni aranžman koji će imati i mekanizam za implementaciju i imat će još neke garantore, institucionalne okvire i tako. I kao što manje više kao model što se Grčka, Severna Makedonija, kad su završili pitanje, okončali pitanje spora oko imena. Znači, ta pravna tehnika je najbolja. Znači, obje strane, evo, na primjer, Srbija se slaže da iz svog ustava izbaci da je Kosovo deo Srbije, da sve te odredbe od preambule pa sve do delova koji se tiču autonomije u Srbiji, što uključuju i Vojvodinu, zbog toga kažem u množini, i da se to u tom smislu naligne na taj model sporazuma između Makedonije, Severne Makedonije i Grčke i da se krene. Ali to treba politička volja, ne može jedna strana, jedna samo politička snaga VV ili bilo ko, to treba svi akteri da budu unutra i da budu iskreni, to je jako važno da bi sve bilo na kraju kako treba i da ne bi bilo problema, ozbiljnih problema oko implementacije. Da li se razmišlja u tom pravcu da se promeni ustav po pitanju asocijacije, ukoliko sadržaj dogovora ostane ovakav kakav jeste? Ja nisam vidio, sudeći po ovom ranijem nacrtu od Friedricha Eberta, ja mislim da oni to samo fiktivno pominju na osnovu ustava i zakona kosovskih. Razumeš, ova fraza se ponavlja skoro uz svaki član tog nacrta, ali to je fiktivno, to je obmana, jer to je previše opšteno. Treba da se kaže u kom smislu je to u skladu sa ustavom ili protivustavno. Može li da se napravi paralela sporazuma o asocijaciji ili zajednici sa onime što postoji u Republici Srpskoj? Često imamo poređenje da bi to moglo da izraste u neku Republiku Srpsku. Pa može li doći do toga? Pa ne da može. Ja uvek se oslanem na prijašnji nacrt statuta. Bez obzira kako vi je zvali, na primjer. Vi možete reći, na primjer, asocijacija ili, Bog zna, bokserski klub ili bilo šta. Ali ovlašćenja, sudeći po tom nacrtu, ovlašćenja su bila preširoka, skoro sve, ama baš sve osim vojske, koju ni samo Kosovo za sad nema vojsku u punom smislu reči, jer u ustavu zna se kako glasi, ne samo kod nas, nego u svakom ustavu šta je vojska i za šta se zalaže. To je bio i zakoni sami, kad se stvorila vojska Kosova, ti su zakoni bili za u buduće da se stvara vojna formacija države Kosovo, a to znači da će neki uslovi trebaju da se po nekim merilama, a merila su evroatlantska integracija, to znači da to treba bude čisto multietnička, da ne može da bude i komandni kadar i operativna stvar, na primjer, vojske i povrh svega, ustavna uloga da bude jasnija i glasnija, to se tako sudeći po tim zakonima. Ali da se vraćam tu kod asocijacije. Ja, sudeći po tome, ja sam siguran da će to da preraste, jer u stvari kad gledate vi odredbi tog prvobitnog nacrta, centralna vlada je u servisu asocijacije. Znači, ta asocijacija neće imati apsolutno nikakve više vertikalne ustavne veze ili garancije da će da operiše, ti možeš zakoni, vidite, ne možeš da kažeš po kosovskim zakonima, jer kosovski zakoni u 99% se glasaju običnom većinom. Nije to nikakva garantija. Ako treba ustavne garantije za obe strane
da se uglave, da bi se to uklopilo kako treba na kraju. Tako da ja sam i to rekao u jednom prilikom da je to Republika Srpska 2.0, u smislu da to nije da će revitalizovati državne strukture na severu, nego naprotiv, da će to biti podstrek za dalju opstrukciju rada državnih organa na tom delu Kosova. Kako može onda da se reši stanje na severu? Trenutno imamo bojkot institucija, a za povratak je izričito rečeno formiranje zajednice srpskih opština. Vidite, da vam kažem, to treba politička odluka, politički sporazum. Na severu ne radi se o bojkotu institucija, nego na severu nema vlasti, nema stanice policije. To su mobilne snage koje idu iz južnog dela Kosova, tamo da bi uveli neki red i mir ili da ne patrolisali ono. Vi sad na severu i praktično i teoretski možete ubiti nekog ili da te neko ubije, da te rani, da te pljačka, Euleks nema mandat da se bavi tim stvarima. UNMIK isto tako nema. Nemaš tužioca, nemaš policajca, nemaš istragu, nemaš sudove. Policiju sam rekao, nemaš matičnu, jednu običnu stvar da rešiš kao građanin tamo. Tako da to stanje, ako to stanje što više se produžava, to je bit će još teže nego što je bilo da se to poklapa opet u ustavni sistem Kosova, jer će to da rulja da vlada, to će paralelne strukture ili ilegalne strukture da počinju da prave red. Ja sam siguran da su to i ranije radili, ali ipak je bilo osnovni parametra vladavine zakona, u smislu da znao si da ima tu tužilac, da ako se neko ubije ili da se udesi neko tamo, doći će neko uvid. Ne može južni deo da preuzima može da preuzima ovlasti, na primjer, po 1, 2, 3, 4 predmeta, ali ne može da, jer to je, vidite, nemate vi tamo povrh svega predsjednika opštine, nemate skupštine opštine, nemate politički legitimitet. I taj način vladanja, ako može da bude samo privremen mesec, 2, 3, to se toleriše, to je i ustavno i može i civilizacijski, ako hoćete. Ali to da se produži ovako u nedogled, to znači... Hoće li doći do tog političkog dogovora do aprila za kada su zakazani lokalni izbori? Ja mislim da bi trebalo, sad ne znam, jer to je politička spekulacija i nisam ja baš, Bog zna u tome, nešto pronicljiv, ali trebalo bi, jer vidite, to ide na uštrb. To stanje tako, to je katastrofa za politički imidž Kosova vani. Vi vidite sad, na primjer, Savet Evrope je već počeo da stornira naš zahtev, da kaže čekajte još malo, vi imate neke obaveze, na primjer, a to će da se taj vid pritiska, taj vid monitoringa Kosova, to će samo da se povećava, po mom uverenju, ako se ovako ide retorikom nekom, ne samo populističkom, nego to je više od toga. Jer sad ta retorika u jednom momentu može da proizvedete posljedice koje nisu baš dobre za Kosovo i za međunarodni imidž zemlje. Kako smo došli do ovog trenutka, s obzirom da već 10 godina postoji proces dijaloga, normalizacija odnosa između Beograda i Prištine, zašto se dešava ova kriza? Da li se ovom krizom želi završiti proces?
Vidite, ja ne mislim, ne samo da ne mislim, nego siguran sam da se ova faza dijaloga ne ide ka konačnom i sveobuhvatnom rešenju, jer apsolutno nema nikakvih znakova da će Srbija da prizna Kosovo kao suverenu i nezavisnu državu de jure. Mi kažemo de jure u smislu, to je nepovratni akt političke prirode iz koga proizilaze pravne posljedice kao što je uspostavljeni diplomat. Svi diplomatski odnosa i rešavaju se sva pitanja. Ne može da se opoziva. Ti možeš da opozivaš kao što je bio to slučaj, to pokazuje više neozbiljnost toga kao država nego Kosovo. To ne menja situaciju. A kad se radi o bilateralnom planu, to je jedan preduslov da bi mi više išli u integraciji u međunarodnim strukturama, institucionalnim i političkim. Pitanje zašto? Zašto je ovo kako je? Vidite, spor oko Kosova između većinskog stanovništva i Srbije, države Srbije, jeste spor oko teritorije. Sporovi oko teritorija nisu kao kolonijalni sporovi. Fenomenologija ponašanja srbijanskih vlasti tokom 20. veka, na primjer za vreme Miloševića ili za vreme kraljevine, ne samo naspram nas, nego i Crnogoraca, i Makedonaca, i muslimana, je bila kolonijalne naravi, ali sa pravne tačke gledišta nije bila kolonija. Tako da to utiče, jer mi smo se stvorili kao država od delova međunarodno pravne priznate kao što je to bila Jugoslavija. I onda Srbija je nasledila taj deo rezolucijom 1244. Sad, srpska strana ne vidi ovu teritoriju kao puku teritoriju, kao što je bio spor i kolonijalni, na primjer, Francuska u Alžiru ili balkanske zemlje protiv Turske, što isto tako nije bila kolonija. Nego vidi ovu zemlju, Kosovo vidi kao u metafizijskom smislu, kao nešto duhovno koja definiše srpski nacionalni identitet. Tako to je jako teško, jer taj zahtev u apsolutnom smislu isključuje zahtev sa nezavisnošću, za priznanje nezavisnosti Kosova. Tako da to treba neki drugačiji pristup od strane zapadnih zemalja, naročito Sjedinjenih Američkih Država i Evrope. Na kakav pristup mislite? Šta bi tu moglo da uvere Srbiju i da bude drugi pritisak da Srbija, vidite, ja se ne slažem da je Srbija bila sa istokom, kao što kažu, na primjer, diskursu. Srbija je uvek bila sa Evropom kad je Rusija bila sa Evropom. Evo, uzmite istoriju. Kad Rusija nije bila protiv Evrope, to je bilo za vreme Lenina i komunizma, i onda taj deo i sad ovo pitanje, to je sad, na primjer, ja ne vidim da ti paralelne strukture, Wagnerovci, to je druga stvar. To može i Vulin da bude u to umešan. To je druga stvar. Ali država kao takva nije da se pokazivala ovi, na primjer, od rata u Ukrajinu, neprijateljska prema zapadnim zahtevima u svim, kao što se tu predstavlja. Tako da, to ima cenu za Kosovo. Ja mislim da to je glavni razlog, Kosovo je glavni razlog zašto u Zapadu nema tog pritiska. Dobro, recite mi, gospodine Hasani, može li se do dogovora bez priznanja? Može, kako da ne može. Ali to nije dobro za Kosovo i za budućnost Kosova, jer to će posle 10 godina biti neki drugi, još bolji predlog za Kosovo, na primjer, neka zajednica i u državnom nivou. Konfederacija neka. Ne. Gde su garancije ako se ovako ovim tempom, sve dok nisi priznat, ti ćeš imati problema, jer će konjunkture u međunarodnoj sceni
biti još nepovoljnije nego što su danas za Kosovo, kao što su bili jako povoljne za vreme Miloševićevog genocidnog režima. Kako vam izgleda ovaj nemačko-francuski predlog normalizacije odnosa? Nisam vidio zadnji tekst. Ono što ste mogli da čujete. Ono što je bilo, kažem vam, to je model dve Nemačke. Znači, to implicitno i eksplicitno znači da kad tad stranke znaju da neko će da apsorbira drugu. Jedna država će da apsorbira drugu. I pitanje sukcesije se ne postavlja tu. Ono, kad kaže, na primjer, što se zakaču ovi naši, što veruju albanski lideri na Kosovu, da je to povoljan predlog zbog toga što suverenitet i teritorijalni integritet. Pa vidite, u dvostranom sporazumu, kad kažeš stranke priznaju teritorijalni integritet i suverenitet, to ne znači ono što ovi veruju. To znači obostrano. Ali Srbija, čim te ne prizna, to znači da ona misli njojzin integritet, a ne kosovski. Razumete? Administrativne granice su postojale i ranije. I Kosovo je imalo to po Ustavu 74. pravo na taj teritorijalni integritet. To je bilo čisto ko suze isto. Ali to ništa nije značilo. Znači, i srbijanske formacije, policijske formacije nisu smjele da uđu 81. bez da se da dozvola iz kosovskih institucija i tako dalje. Znači, to su stvari koje su, zbog toga ja mislim da je bolje naći neko i reći privremeno rešenje za sever i da se nekako politički, nego da se ulazi u neki sporazum koji je prividan, koji je sveobuhvatan, ali nije konačan. Ovakvo stanje nije održivo, po vašem mišljenju? Nije, ne, i jeste, može, kako da ne. Može biti održivo, ali mi ćemo imati sivu zonu Kosova, na primjer, kao što je sever, i onda će to da utiče, zasigurno će da utiče na unutrašnjost, na jug, deo južnog Ibra i na kvalitet, uopšte na kvalitet vladanja na Kosovu. Sad, oni koji su dobili glasove, treba da odlučuju, da preuzimaju rizik i da objašnjavaju narodu šta se može, šta se ne može. Dokle se može, dokle se ne može. Ne možete uveriti nikoga da je pitanje priznanje po nekoj drugoj fazi. To su bajke koje ljudi koji malo i ole razumeju politiku, da se to ne može desiti. Dobro, evo, vi ste bivši predsjednik Ustavnog suda Kosova. Ustavni sud Kosova je odlučio da vrati zemlju manastiru Visoki Dečani. Zbog čega se ne sprovodi ova odluka? Zbog toga što albanska strana ispolitizovala tu presudu, tu odluku, što je katastrofa, mislim, za vladavinu prava. To je najgore što se može desiti imidžu Kosova kao državi u kojoj se odluke sudova, uključujući Ustavnog suda, jer nema garant, taj sud nema odluke, se ne mogu policijski. To treba, znači, da bude neko javno dobro mnjenje, znači da bude neki nivo duhovan i psihički i intelektualni u društvu da shvataju da kad sud odlučuje da vrati to i to treba da bude zakon, da se završava, da se ne samo da se to nije desilo, nego i u opštinu gde je manastir i preko toga, to se toliko ispolitizovalo da se stvorilo utisak da jedva čekaju da premijer Kurti da saglasnost da uknjiži to zemljište na ime Srpske pravoslavne crkve, pa da ga sruše politički. Razumete? I ja to verujem da je to tačno. Znači... Šta očekujete da će se to desiti? Pa vidite, dobra vest tu je što to zemljište ne može da leti. I to je tu. Odluka je tu.
I mislim da u javnosti nije se odgovorilo, na primjer, na diskurs određenih krugova Albanaca, istoričara, intelektualaca i bilo, nije se odgovorilo strane Srpske pravoslavne crkve na isti način, što je to dobro. I ne vidim ja isto tako da ima neka namera ili tako nešto da se to silom ili protivustavno da se krene na drugo, u stvari da se menja stanje tog zemljišta, što je isto tako dobro. Ja apsolutno ne ulazim, ja samo sam pročitao i pisao na albanske knjige, bez obzira sadržina te odluke. Ta odluka je pala, to ne možeš sad, i to je pogrešno, kažem vam, to je jako pogrešno za Kosovo, time se stavlja jedan minus, veliki minus vladavini prava na Kosovo. Evo da zaključimo emisiju, kada ste pomenuli vladavinu prava, kako gledate na opšte primjenu vladavine prava uzimajući obzir ovaj slučaj? Nisam siguran da sam shvatio pitanje. Kako vidite primjenu vladavine prava na Kosovu uzimajući obzir ovaj slučaj? Pa nije sam, vidite, taj slučaj... Uopšte generalno sada na Kosovu. Generalno, vidite sad, nije samo taj slučaj. Ima i drugi slučajeva kad su se odluke, nisu se poštovale odluke Ustavnog suda. I za moje, i kad sam ja bio predsjednik, i naknadno. Ali to je loša vest za Kosovo. Loša vest jer, vidite, ima i u građanskim sporovima privatnih lica. Puno, ja znam ljude koji su se meni obratili ovako privatno. Kako da postupaš? Šta da mu kažeš? Razumijete? To je nezavisnost i efektivnost i profesionalnost sudstva je najosnovniji element vladavine prava i građanskog društva. Ne možemo mi, ne u Evropi, nigde. Mi ćemo, ako nastavimo ovom praksom, ostati kao neki paraja, što se kaže u doktrini međunarodnog prava, država koja će imati jedan smrznut spor sa jednim susjedom koji je kočnica i dobrom vladanju i integrisanju zemlje u regionalne i šire strukture sveta. Tako da ja verujem i ja se nadam da će deo sporazuma, okvirnog sporazuma iz Evrope što treba da dolazi, to kažu sad francusko-nemački, sad Evropljani su to uzeli na sebe, da će deo toga biti i sloboda vere i veroispovesti u konkretnom smislu da bude zaštićeno i da će biti neke garancije u tom smislu, ne samo za ovu odluku, nego uopšte za odluke i dobrobit svih verskih zajednica na Kosovu. Dobro. Gospodine Hasani, hvala vam puno na ovom učešću. Poštovani gledalci, pratili ste još jedno izdanje emisije Razgovor. Moj gost, profesor dr. Enver Hasani, bivši predsjednik Ustavnog suda Kosova. Ja sam Siniša Kostić. Ostanite dalje uz RTK2. Prijetno.